Čujemo se. Čujemo se, odlično. Dakle, evo sada i zvanično koristim priliku da svim prisutnim slušalcima i učesnicima, da kažem, neku ruku ovog skupa, poželim dobrodošlicu na ovaj 13. po redu, ako se ne varam, skup u okviru ciklusa predavanja Slavistika u Zoomu. Konkretno, ovo će biti naše prvo viđenje ove kalendarske godine i nadamo se da će ono biti jednako sadržajno, bogato i zanimljivo, kao što je to bio slučaj i sa našim prethodnim viđenjima. Dakle, naš današnji gost, predavač, izlagač, da tako kažem, je Nebojša Đorđević, student doktorskih studija. Nebojša je završio, dakle, na grupi opšte književnosti i srpske književnosti, izvinjavam se, i sa komparatistikom, broj 6, a potom takođe ima završen master iz srpskog jezika. I njega je put, istraživački rad kojim se bavi, odveo u Rusiju, o čemu ćemo imati prilike da čujemo kako u prvom delu rada, koji se direktno odnosi na rezultate njegovog istraživanja, tako i u drugom delu koji se, da tako kažemo, više bavi praktičnim stvarima koje bi o trenutnoj situaciji u kojoj se nalazimo mogle biti aktuelne i korisne studentima, profesorima ili bilo kome ko želi da sada iz Srbije dospe u Rusiju na neki način. Eto, još jednom da pozdravim. Nebojša, dobroveče. Ako sam nešto propustio ili nisam možda interpretirao kako treba, molim za ispravku. Možete takođe nešto ukratko dodati o sebi, ukoliko smatrate da je to zanimljivo, ili ako, kao što smo se dogovarali, možemo to ostaviti i za drugi deo predavanja. Kako god. Dobro večer, da me dobro čujete svi. Da. Zadovoljstvo je što mogu da vam se obratim večeras. Izlaganje koje ću pročitati oblikovao sam kao putopis. Povod za ovako moje obraćanje čuli ste moj nedavni boravak u Rusiji. Posebno mi je čast što kao srbista, odnosno slavista u širem smislu, o srednjovekovnim srpsko-ruskim odnosima i da kažem uopšte o Rusiji, govorim vama slavistima u užem smislu, ako smijem tako da se našao. Na početku bih vas zamolio da mi oprostite ako u svom izlaganju budem govorio o nečemu što je mene naročito zadivilo, a što je vama, da kažem, poznato i uobičajeno. Sad samo da pustim prezentaciju. Pa bi se dobro vidi samo, mi kažete. Trenutno da. Ako mogu da isključim kameru, pošto vidim da je imao neke smetnje. Može, kako god. Kada završite se prezentacijom, probajte ponovo da uključite. Da, može. Oni koji su imali posebnu priliku da u okviru slavenističkog seminara na Filološkom fakultetu slušaju profesora Đorđa Trifunovića kako govori o istoriji slavistike, znaju koliko je važno putovati u mesta u kojima se istražuje, posmatrati rukopise i proživjeti puteve kroz prenošenja teksta, naročito kada je reč o srednjovekovnom pismu. Profesor Trifunović često je govorio o radnim putovanjima i istraživačkim ekskurzijama. Tim povodom govorio je o putovanjima velikih slavica tokom 19. veka, poput Viktora Ivanovića Grigorovića, Ivana Stepanovića Jastrebova, Aleksandra Fedorovića Klipedinga i drugih. Nakon upoznavanja sa terenom, mnogi slavisti vraćali su se i prikupljali rukopise i drugi materijale za svoje istraživanje. Zahvaljujući tome, stvorene su važne zbirke rukopisa, kao što je ona u Ruskoj nacionalnoj biblioteci u Peterburgu, a zahvaljujući kojima su srpski rukopisi ostali dobro sačuvani i predstavljeni slovenskoj filologiji. Spisak slavista koji su išli na radna putovanja može znatno da se proširi, ali mi je namera bila da naglasim značaj istraživačkih putovanja, ali i značaj njihovog beleženja. U staroj srpskoj književnosti žanr putopisa vodi poreklo od proskinitariona, vodiča za putnike i poklonike u svetu zemlju.
U južnoslovenskim književnostima ova koždenija poznata su pre 14. veka i nisu pripadala umetničkoj književnosti. Posmatrano sa stanovišta pravoslavne vere i kulture, termin sveta zemlja označava je prostor velikog značaja. U vreme Svetoga Save ovaj termin odnosio se na Jerusalim i sveta mesta drevnog hrišćanstva. Već u vreme kneza Lazara termin se znatno proširio, pa je on obuhvatao i zemlje i doba Svetoga Simeona i Svetoga Save. Starozavetni zemaljski Jerusalim pretočio se u Novom Zavetu u nebeski Jerusalim, sa idejom da ovdje nemamo postojanog grada, nego tražimo onaj koji će doći, kako piše apostol Pavle, poslanik svih Jevrejima. Zemaljski Jerusalim samo je odraz, predukus nebeskog Jerusalima. Na takvim osnovama... Nebojša, izvinite, mogu i da vas prekinem? Da. Izvinite još jednom. Da. Recite mi, da li pomerate slajdove u prezentaciji? Ne. Aha, ne. Da, zato što imali smo tehničkih problema sa tim. Da li ste vidjeti, mogu ovako da... Da. Izvinite što prekinem, sam sam htio da proverim. Nastavite. Na takvim osnovama, dakle, Jerusalim nije morao biti samo geografsko i istorijsko mjesto, već se on oblikovao u živom odnosu sa Bogom i svetim predsima. Kao jedan od sastavnih činilaca nacionalnog i kulturnog identiteta izdvaja se sveta zemlja, ona u kojoj su živjeli i umrli preci, sveci, proroci, mudraci i junaci. Posebno svetom čine njihove mošti i grobovi. Podvig i žrtva kneza Lazara i kosovskih ratnika u srpskoj srednjovekovnoj književnosti oblikovani su u duhu suvremene i sihastičke tradicije. Nakon Kosovske bitke, mjesto na kojem je mučenički stradao sveti knez Lazar, mjesto na kome počivaju mošti svetih kosovskih ratnika, kao i mjesto na kome počivaju sveti iz ranijih vremena, sveti Olikije Devički, sveti kralj Stefan Dečanski i drugi, postaje sveto mjesto, a Kosovo sa Metohijom postaje sveta zemlja. Svoj putopis započeo bih iz Metohije. Godine 2018. prvi put sam boravio na Kosovu i Metohiji, boravio sam u manastiru Visoki Dečani za strasnu sedmicu i Vaskrs. Tada sam svake večeri upisivao u svoju beležnicu sve što sam toga dana radio, sve što sam video, razgovore koje sam vodio sa ljudima, posebno monasima. Naročitu pažnju na mene je imala kompozicija strašnog suda na zapadnoj strani Navsa, odmah iznad grada. Hristos koji sedi na prestolu preskopisani u zlatu. Toga sjaja ostali su samo delovi zlatne boje koja svedoči nekadašnju slavu i najavljuje novi dan. Nebeski Jerusalim spustio se u Dečane. Dok sam bio u Dečanima i poznavao se sa istorijom obitelji i manastira, odlučio sam da će moj diplomski rad biti o isihazmu i svetom kralju Stefanu Dečanu. Postavilo se da put do Rusije vodi preko Dečana. Sistematizacije radi izdvojio sam i složio samo dve linije svoga putovanja. Jedna se proteže putevima rukopisne tradicije srpsko-slovenskih i rusko-slovenskih tekstova, druga se proteže putevima rusko-srednjeg veka, naročito putevima Andreja Rubljova. Krajem 14. stoljeća, u složenim političkim i kulturnim prilikama srpskih zemalja posle Maričke, a naročito posle Kosovske bitke, srpska književnost je dobila nov zalet. U teškim vremenima raspada velike srednjovekovne države i opšte krize pravoslavne vizantijske civilizacije, ona je doživjela značajan uspon i napred. Tragički događaji na Marici i Kosovu zahtevali su objašnjenje i odgovor. Odgovor je nađen u iskonskoj hrišćanskoj kategoriji martirija. Sa posljednjim decenijama 14. veka počinje epoha borbe, koja se ta izgrađena i konstituisana kultura Svetosavskog zaveta i pravoslavne duhovnosti brani i potvrđuje pred naletom jedne nove, drugačije i neprijateljske civilizacije, kako to primeće Dimitrije Bogdanović. Za razliku od te epohe u kome, da kažem, posle kosovskog boja srpska kultura bila obeležena sve većim nadiranjem inoveraca i porobljavanjem srpskog naroda, epoha Andreja Rubljova nosila je sa sobom puno oslobođenje Rusije i bila je obeležena pobjedom na Zlatnom Hordu. Razvoj kulture koji je zaustavljen ruskim osvajanjem srpske zemlje u ruskim zemljama dobio je puni proces nakon ruskog oslobađanja od Tataro-Mongolskog iga. Nakon Kulikovske bitke usledilo je vreme konsolidacije ruske kulture, države i nacionalne samosvesti. Prema reči Dmitrija Sergejevića Likačova, regionalni tokovi, a misli se na nogorodske freske u živopisu, Vladimirsko-Suzdalska zdanja u arhitekturi, različite tverske i pskovske ikonopisce i druge mesne tokove umetnosti. Dakle, regionalni tokovi, kulturni tokovi perioda feudalnog oslobođenja izrazili su višestvenost ruskog stvaralačkog genija,
slivajući se u jedinstven tok ruske nacionalne kulture. Periodu o kome smo sada govorili, periodu znači između 1380. i 1389. do 1427. godine, pripadaju i ličnosti kojima ćemo u ovom izlaganju posvetiti naročito pažnju, Grigoriju Camblaku i Andreju Rubljovu. U Grigoriju Camblaku naučna literatura usaglasila se da je rođen oko 1364. 1365. godine, verovatno u Trnovu, predsjednici drugog bugarskog carstva. Nakon pada Trnova 1393. godine, Grigorij je prešao na Svetu Goru. Verovatno je tamo dočekao pad Vidina i pad bugarskog carstva 1396. godine. Svetogorski monah Grigorij je u srpsku zemlju došao ubrzo posle 1397. U manastiru Dečani izabran je među bratijom za igumana i pravilnim i negovanim srpskoslovenskim napisao je slovo o prenosu moštiju Svete Petke, žitije svetoga kralja Stefana Dečanskog, službu svetome kralju Stefanu Dečanskom, preradio je i dopunio službu prenosu moštiju Svete Petke. Klementina Ivanova je pretpostavila da je Camblak u Srbiji sastavio i pohvalno slovo svetom prvomučeniku i arhidijakonu Stefanu. U nauci je sporno pitanje hronologije Camblakovog boravka u srpskoj zemlji i njegovo učešće u Moldavskoj crkvenoj misiji 1401. i 1402. godine. Književno-istorijski i tekstološki činioci pokazuju da je Camblak u srpskoj zemlji boravio od 1397. do 1403. i 1404. godine i da verovatno nije učestvovao u Moldavskoj misiji. Profesor Trifunović naglašava da je Grigorije Camblak iz Dečana u Moldaviju prispio 1404. godine. Posle 2. odnosno 15. juna 1406. godine, kada je u Mitropolijskoj crkvi u Sučali služena upravo sastavljena služba svetome mučeniku Jovanu Novom Beogradskom, monah Grigorije uputio se u ruske zemlje. Periodu Camblakovog života između 1406. i 1409. godine veoma malosetan. Boraveći kratko u Carigradu kao iguman plinarijske obitelji, Camblak je do 1409. godine sastavio nadgrobno slovo mitropolitu Kiprijana. Kako beleže letopisci, dana 15. novembra 1415. godine Grigorije je nekanonski izabran za kijevsku mitropolitu. U zimsko vreme 1417. i 1418. godine mitropolit Grigorije krenuo je od Vilniusa put grada Konstance. Tamo je prispio 19. februara 1418. godine, a nakon završetka rada Ekumenskog sabora u tom gradu, posle 28. aprila 1418. godine, krenuo je na put u Vilnius ili Kijev. Letopisi i zapisi svedoče da je mitropolit Grigorije umro u Kijevu u zimu 1419. 1420. godine. U starim ruskim letopisima Grigorije Camblak povoljno se ocenjuje kao književni poslenik. Rana ruska historiografija Camblaka negativno ocenjuje, ističući njegovu ulogu u razjedinjenju ruske crkve. Govoreći o svojevrsnom suparništvu Grigorija Camblaka i Fotija Grka u vezi sa pretenzijama na katedru kijevskog mitropolita, historičar Nikolaj Mihajlović Karamzin u 5. tomu nezavršene 12. tome istorije ruske države na početku 19. veka s negativnom konotacijom piše o Camblaku kao nekome ko, iako muž učeni i knjižni, delom posticajem svetovne vlasti ili mutitelja veri, đavola, razjedinjuje drevno jedinstvo Moskovske mitropolije i to sa željom sjedinjenja pravoslavne i rimokatoličke crkve. No, pored ovakvih stavova prema Camblaku, u ranoj historiografiji, koji su važni za dalju recepciju njegovog života i rada, Karamzinovo delo značajno je zbog toga što je, iako to nije sasvim njegova teza, u šire naučne krugove unelo ideju o Camblakovom uticaju na vaspostavljanje proslavljanja Svete Petke u ruskim zemljama. Karamzinove reči u vezi s tim najblaže rečeno nisu dovoljno precizne. Kako je u nauci primećeno, pre samog Grigorija proslavljanje Svete Petke epivatske na teritoriji jedinstvene kijevske mitropolije započeto je krajem 14. veka. To svedoče tropar i kondak njoj posvećeni u psaltiru mitropolita Kiprijana, poznatom po ranom prepisu prve četvrtine 15. veka, sada u Ruskoj državnoj biblioteci u fondu Moskovske duhovne akademije, broj 142. I posle nešto više od 600 godina od upokojenja Grigorija Camblaka, nauka nije dala sasvim konačan sud o njemu, ostajući raspolućena između njegove književne delatnosti i crkvene neposlušnosti. Celokupna dela Grigorija Camblaka još nisu kritički izdata. Izdata su pojedina njegova slova, kao i žitije svetog kralja Stefana Dečanskog, koje je
1983. godine objavila Bugarska akademija nauka. Kao doprinos objavljivanju kritičkih izdanja starih srpskih pisaca, o čijem konceptu je govorio još Dimitrije Bogdanović, istraživao sam rukopisnu tradiciju Sandlakovog slova o prenosu mošti u Svete Petke i rezultat svog istraživanja odbranio u formi master rada pod naslovom Slova o prenosu mošti u Svete Petke Grigorija Sandlaka, rukopisno nasljeđe i izdanje teksta. Ukratko ću vam predstaviti neke rezultate do kojih sam došao i reći kakve to veze ima sa putevima prenošenja srpsko-slovenskih tekstova u ruske zemlje. Sandlakovo slovo ostalo je sačuvano u srpsko-slovenskim i rusko-slovenskim prepisima zajedno sa žitjem Svete Petke patrijarha Jeftimija Trnovskog. Naučno upoznavanje sa Sandlakovim delima donelo je kritičko izdanje velikog Štimineja Mitropolita Makarija, koje je imperatorska arheologska komisija počela da priređuje u drugoj polovini 19. veka. Ovo izdanje je važno i sa stanovišta tekstoloških istraživanja, jer su za pojedine sastave u razmaštenijima u kritičkom aparatu verno donesene ne samo razlike uspenjskog i carskog prepisa velikog Štimineja, već su uz njih prenesene i razlike iz Madarijevog Panagirika iz 1483. godine. Prepis slova u Madarijevog Panagiriku najstariji je sačuvani prepis Sandlakovog slova. Upravo njega je 1901. godine Emil Kovužnjacki uzeo kao osnovni tekst za prvo i jedino kritičko izdanje teksta slova. Od ranih istraživanja izdvaja se i studija Jacimirskog iz 1904. godine, posebno važna za uspostavljanje hronoloških okvira Sandlakovog života do odlaska u ruske zemlje oko 1406. godine. Jacimirski je zaveden zaključcima episkopa Melhisedeka smatrao da Sandlak 1420. godine nije umro, već da se povukao sa trona kijevskih mitropolita i kao velikoskinik Gavrilo život i pisanje nastavio u Njamenskom manastiru do polovine 15. veka. Nauka je brzo osporila ove teze. Iako je pogrešio mesto nastanka Sandlakovog slova, tvrdići da je Sandlak sastavio u Carigradu, a da je u Dečanima bio samo u posjeti 1407. 1408. godine, hronološke okvire slova koje je on ocrtao i dalje možemo uzeti kao pravilo. Slovo o prenosu mošti u Svete Petke pouzdano određuje da je monah Grigorije bio očevidac zbivanja u srpskoj zemlji 1398. godine. Tome treba dodati i hronologiju nastanka Sandlakovog korpusa dela o Svetome Jovanovom Beogradskom. Mošti Svetog Jovana, posle višednevnog prenošenja iz Crnomorskog Beograda, to je danas Bjelogorod-Dnjestrovski, u Sučavu, položene su u mitropolijskom hramu 2. odnosno 15. juna 1402. godine. Ovom činu monah Grigorije posvetio je žitije i službu svetome mučeniku Jovanu Novog. Mnogi istraživači prema datumu i godini prenosa određuju da je Grigorije sa svojim završnim delima već bio 1402. godine u Moldaviji i Sučavi. Profesor Trifunović smatra da se to nije tako zbilo. Primjeri iz drugih opisa prenosa često svedoče da najpre potekne sam čin prenosa, pa se tek za narednu ili pozniju godišnjicu javlja delo posvećeno upravo u tom prenosu, slovo, služba, kanon, karakter i slično. Srpska filologija smatrala je do nedavno da je slovo nastalo posle izmirenja braće Stefana i Vuka Lazarevića krajem 1404. godine, a svakako ne posle smrti kneginje Milice, tj. monahinje Jevgenije, posle novembra 1405. godine. Tekstološki i književno-istorijski činioci ukazuju na to da je Grigorije Sandlak slovo sastavio neposredno posle prenosa mošti u Svete Petke u srpsku zemlju, tokom 1398-1399. godine, do puta u Moldaviju, svakako ne posle 1402-1403. godine. Proučavajući rukopisnu tradiciju slova o prenosu mošti u Svete Petke, podelili smo prepise u dve jezičke grupe, prepise na srpsko-slovenskom i rusko-slovenskom jeziku. Srpsko-slovenske prepise jasno možemo izdvojiti u rilsku i kratovsku. Ovdje na slajdu možete vidjeti da se rilske prepise obeležio crvenom bojom, kratovske zelenom, a ruske plavo. Kao što je ranije bilo reči, iako je Sandlakovo slovo sastavio u Dečanskom manastiru, čini se da je Sveta Gora bila najvažniji centar širenja teksta slova. U nekom trenutku posle sastavljanja ono je vjerovatno prepisano za neki od svetogorskih manastira. Odatle, s obzirom na sačuvane prepise, slovo je najpre prepisivano za rimski manastir. Rilska grupa prepisa vjerovatno nije imala direktnih veza sa kratovskom prepisa. Prema tome čini se da je sa Svete Gore slovo direktno dospjelo u kratovsko-lesavski kraj. Kratovski književni centar je krajem 15. i početkom 16. veka bio pogodno mjesto za prepisivanje tekstova sa južnoslovenskim temama. To nam dokazuje distribucija i razmjena rukopisa na potezu Kratova Sveta Gora.
Dalji put slova do dva pjevaljska prepisa, od kojih stariji iz 1504. godine pripada Kratovskoj grupi, a mlađi iz 1595. godine pripada Rimskoj grupi, možemo da pratimo i preko puta prenošenja knjiga koji je postavio Stojan Novaković u svojoj studiji prvi osnovni slovenske književnosti. Ključno područje za prenošenje knjiga sa Svete Gore bilo je preko skriptorija Prizrena i Pećke, do skriptorija u Polidu. Odatle su knjige prenošene na severu Rašku i na zapad prema Hercegovini i Bosni. Ključni prepis slova koji verovatno čini vezu između starijih i mlađih srpskih prepisa, vezu između rimske i kratovske grupe, ali i vezu između srpskih i ruskih prepisa, nalazi se u rukopisu Minejnog Panagirika, koji je 1509. godine prepisao Mardarije Rimski. Iako je prepisan u Rimskom književnom centru, putevima koje smo sada naznačili, rukopis se obreo u manastiru Morači, čemu svedoči Teodosije koji je ostavio zapis na dati poveza, a koji je bio kliser u Morači. Nakon toga, rukopis je našao Aleksandar Hilferdik 1857. godine u Pivskom manastiru. Danas je u Hilferdikovom fondu Ruske nacionalne biblioteke u Peterburgu pod signaturom 1056. Za ovo izlaganje ključno istaći tumačenje tekstoloških razlika u molitvi na završetku žitja Svete Petke patrijarha Jeftimije Trnovskog, u kojoj je Candlakovo slovo interpolirano. U rilskim prepisima slova molitva je uznesena za cara našega ili careve naše. U zogarskim prepisima molitva za despota Stefana pokazuje poznije stanje teksta i ukazuje na živi odnos prema njemu. Samo u rusko-slovenskim prepisima molitva je uznesena za despota Đuđa. Upravo je ovo pominjanje despota Đuđa navelo episkopa Melhisedeka za 1884. godine zaključi da je Candlak slovo sastavio posle 1427. godine, a da je u srpskoj zemlji boravio između 1420. i 1431. godine. Upravo je taj zaključak episkopa Melhisedeka doveo u zabludu Jacimirskog, koji je pogrešno odredio datum Candlakove smrti. Nama, međutim, ova tekstološka razlika jasno pokazuje da je neki prepis Candlakovog slova u ruske zemlje dospeo najranije posle 1427. godine, kada je posle smrti despota Stefana vlast pripala despotu Đuđu. U doba Moravske Srbije, Srbi i Rusi imali su posredne međusobne odnose preko Svete Gore, Hilandara i Rusika. U Rusiju sa Svete Gore stiže jeromonah Pahomije Logotek ili Pahomije Srbije, centralna ličnost srpsko-ruskih kulturnih veza u 15. veku. Osim preko Svete Gore, odnosi sa ruskim zemljama verovatno mogu se pratiti preko Carigrada. Talas srpskog uticaja u Rusiju počeo da slabi s dolaskom Brankovića na čelu despotvorine, što nam potvrđuju pisarske aktivnosti hilandarskih prepisivača. Iako ni u periodu turske vladavine, ne smanjuje ta delatnost, upravo suprotno, prepisivači tokom 16. veka putuju u Rusiju da bi istraživali knjige koje u Hilandaru nije bilo. Takve putovanja imali su i karakter diplomatskih misija, kojima su hilandarski monasi tražili ktitore i sakupljali priloge za manastir. Tom prilikom oni su nosili sa sobom važne rukopise u pisaniju, ali i na poklon, doprinoseći tako umnožavanju prepisa pojedinih književnih dela i širenje kultova srpskih svetitelja u Rusiji. Sveta Gora bila je mesto dakle Candlakovo slovo zajedno sa Jeftimijim žitjem Svete Petke ušlo u ruske prepise i kulturu, i to preko rimske grupe. Ne možemo sa potpunom sigurnošću da vas postavimo put kojim je slovo prenošeno u rusku kulturu, ali verujemo da su postojali najmanje dva puta prenošenja. Jedan je sasvim sigurno išao preko Svete Gore do Volotolomskog manastira, zatim do Trojice Sergijeve Lave. Odatle slovo ušlo u prepise velikog Štimineja mitropolita Makarija, nakon čega se otvorio put za dalje prenošenje. To je posvedočeno i prepisima slova iz rukopisa Solojskog manastira. Drugačiji put prenošenja nije nužno morao da ide preko Svete Gore, već verovatno preko Moldavije. Reč je o prepisima koji se danas čuvaju u Vilniusu, a pripadili su Žirovinskom i Suprasvetskom manastiru na tadašnjoj teritoriji Velike Kneževine Litve. Rusko-slovenske prepise iz Vilniusa nisam bio u prilici da koristim, čak ni kao digitalne snimke, te na ovu grupu neću se, previše osvrtati. Prema onome što je u literaturi u vezi s ovim prepisima dostupno, ništa ne ukazuje na to da je slovo stiglo u Litvansku Kneževinu zajedno sa Candlakom, mada je prirodno pretpostaviti da je on sa sobom poneo neke knjige u sredinu koju je dolazio, naročito dela svoga učitelja patrijarha Jeftimija. Iako je ovaj put prenošenja mogao biti mogući, sva je prilika da je slovo u Žirovinski Suprasvetski manastir dospelo preko Moskovske Kneževine.
Sada na putu u posljednjovjekovnoj Rusiji poći ćemo putima Samblakova slova i Andreja Rubljova. Valja naglasiti da je ovakva putanja po svojoj postavci na neki način anakron. Andrej Rubljov bio je savrednik Grigorija Samblaka, a slavo prenosu mošti u Svete Petke svoj put po ruskim zemljama, kao što smo govorili, počelo je najranije 1427. godine, neposredno pred smrt Andreja Rubljova. Priču o Rubljovu Valerij Nikolajević Sergejev u svojoj monografiji Rubljov, objavljenoj u popularnoj seriji Жизнь замечательных людей, započeo je sintagmama vrijeme ćutanja i vrijeme govorenja. Nakon perioda dugovekovnog ćutanja, kako kaže Valerij Sergejev, nastupio je period u kome se o Rubljovu gromoglasno govori. Zaslužno za takvu promjenu svakako je Vasilij Pavlović Burjanov, je početkom 20. veka, prilikom restauracije ikona Trojičkog sabora Trojice Sergijeve lave, skinuo zlatni okov sa ikone Trojice i otkrio punoću umetničkog izraza zreloga Andreja Rubljova. Naučnici se slažu da je Andrej Rubljov rođen oko 1360. godine, verovatno na prostoru današnjeg Podmoslavlja. Monaški postrig primio je verovatno do 1405. godine u Spaso Andronikovom manastiru u Moskvi. Krajem 14. i početkom 15. veka, verovatno između 1396. i 1399. godine, Andrej Rubljov javlja se kao jedan od umetnika koji oslikaju Zvenigorodski Uspenski sabor. Drugi sin moskovskog kneza Dmitrija Donskog, Jurij Zvenigorodski, preselio se iz Moskve u Zvenigorod i tu je krajem 14. veka izgradio svoju rezidenciju sa dvorskim hramom. Od prvobitnog freskopisa očuvane su samo kompozicije na oltarskim stubovima. Ovaj hram poznat je i po takozvanom Zvenigorodskom činu, ikonama Spasa, Arhangela Mihajla i apostola Pavla. Smatra se da su one bile deo 7. ili 9. reda ikonostosa ovog hrama. Tačno vrijeme njihovog ikonopisanja nije poznato, pa se u nauci uzima vrlo širok raspon od 1400. do 1425. godine. Zvenigorodski čin čuva se u Titikovskoj galeriji. Restauratori u ovoj galeriji 2017. godine iznijeli su tezu da rupa koja je radila ikonu Spasa nije ona ista koja je radila ikonu Svete Trojice, Arhangela Mihajla i apostola Pavla. Ostaje nam da pratimo i da vidimo šta će ovo istraživanje pokazati. Kada je Jurij Zvenigorodski počeo sa izgradnjom svoga dvorskog hrama, u dogovoru sa svojim duhovnikom, počeo je 1390. godine izgradnju manastira, danas poznatog kao Savino Storoževski manastir. Prepodobni Sava, učenik Svetoga Sergija Radonješkog, bio je prvi iguman ove obitelji, a od upokojenja 1407. godine njegove mošti nalaze se uz južni deo oltarske pregrade hrama rođenja Presvete Bogorodice. U naučnoj literaturi često se spominje da je Andrej Rubljov početkom 15. veka freskopisao u hramu u kome se sada čuvaju mošti prepodobnog Save. Danas su od tih fresaka sačuvani samo fragmenti i to baš u oltarskom delu. Manastir Save Storoževskog je mjesto okupljanja velikog broja hodočasnika jer su se njegove mošti pokazale čudotvorne. Naročito mnogo predanja o njegovoj čudotvornosti sačuvano iz vremena Napoleonovog pohoda na Rusiju. Zanimljivo je da neki istoričari tvrde da je car Aleksej Mihajlović Savino Storoževskom manastiru dao status Lare, što ovaj manastir čini prvom lavrom u Rusiji. Tek kasnije isti status dobili su Kijevo-Pečerska lavra i Trojice Sergijeva lavra. U vreme kada je hilandarski monah Lazar Srbin oko 1404. godine na dvoru velikog kneza iza crkve Blagoveštenja postavljao prvi časovnik u Rusiji, što je po rečima Nikolaja Karamzina izazvalo veliko divljenje savremenika, Andrej Rubljov zajedno sa Teofinom Grkom i Prohorom Sagorovca bio je pozvan da 1405. godine oslika i ikonopiše za Blagoveštenski sabor Moskovskog Kremlja. Danas se Rubljovu pripisuje 7 ikona prazničnog čina u ikonostosu Blagoveštenskog sabora, od ikone Blagovesti do ulaska u Jerusalim. Ovdje vidite tu ikonu Blagovesti. U Trojickom letopisu nalazimo i zapis da su 25. maja 1408. godine Danilo Crni i Andrej Rubljov počeli da preskopišu Uspenski sabor u Vladimiru. Iako nije u direktnoj vezi sa Grigorijem Samlakom, grad Vladimir prva je velika stanica ovoga putopisa. Za rusku kulturu, grad Vladimir, Uspenski sabor i Andrej Rubljov veličanstvene su pojave same po sebi. Kada se one objedine u freskama Andreja Rubljova u Vladimirskom Uspenskom saboru,
dolazimo do istog doživljaja kao i u Dečani. Nebeski Jerusalim spustio se kroz strašne sud ikonopisca. Vladimir je grad na obalama Kljazme, postoje u 12. veku, predsjednica Suzdalske zemlje. Knez Andrej Bogoljubski, sin Jurija Dolgorukova, izgradio je 1158. godine belokameni Uspenski sabor. Već 1185. godine Vsevolod III. Veliko knezdo, mlađi brat Andreja Bogoljubskog, nakon požara u kojem je stradao grad, obnovio je i izmenio je njegov izgled. Sabor je organizovan kao petokupolni hram od belog kamena, kakav je do danas sad. Freske koje su stradale u mnogim ratovima i nezgodama bile su poverene, kao što smo iz letopisa vidjeli, Danilu Inoku, nazvanom Crni i Andriju Rupilovu. Pre nego što kažem nešto više o freskama u Vladimirskom Uspenskom saboru, neizostavni deo to bi se mora biti hram Pokrova na reci Neretvi i Bogoljubovu. Nedaleko od Vladimira, u blizini tadašnjeg ušća reke Neretve u Kljazmu, knez Andrej izgradio između 1158. i 1164. godine kameni grad Bogoljubov, kom je i nazvan Bogoljubski. To je prilika da je to bila njegova rezidencija. Od celog njegovog dvora ostala je kula koja je povezivala ostatak dvora sa hramom, koji je vjerovatno bio tipičnog domongolskog arhitektonskog stila, kao što je Dmitrijevski sabor u Vladimiru ili hram Pokrova na Neretvi. Ovdje vidite rekonstrukciju hrama i ostale sačuvana samo, da li vidite šta pokazujem, ostale sačuvana samo ova kula, ovaj prijelaz ovdje i temelji stare crkve. Ostale su sačuvane i stepenice na kojima je, saglasno letopisima, u noći između 28. i 29. juna 1174. godine bijen knez Andrej. Njegove svete mošti danas se čuvaju u Vladimirskom Uspenskom saboru. U naučnoj literaturi važilo je mišljenje da je hram Pokrova na Neretvi izgrađen 1165. godine. Prema predanju, izgradnja ovog hrama u vezi je sa pogibijom Kneževića Izjaslava Andrejevića 1164. godine. Danas postoje mišljenja zasnovana na rečima vladimirskog letopisca iz 16. veka da je ovaj hram izgrađen 1158. godine u sklopu manastira, istovremeno kada je dvorski ansambl Bogoljubovan. Očuvanost hrama, arhitektonska harmonija i dinamika prirodnog pejzaža čine ovaj hram najlepši u celoj staroruskoj arhitekturi. U vezi sa razlogom izgradnje Uspenskog sabora u Vladimiru i djelatnog kneza Andreja Bogoljubskog iz Kijeva u Vladimiru, ostalo je predanje koje je u 12. veku, vjerovatno pre 1164. godine, zapisano i koje se u staroruskoj književnosti sačuvalo kao slovo o čudesinoj prečiste Bogorodice Vladimirske. Andrej Bogoljubski, tada knez Višegradski, protivno volji svoga oca, napustio je 1155. godine Kijev i sa sobom poneo ikonu Bogorodice iz ženskog Bogorodičinog manastira u Višegradu. Prema predanju crkve, ikonu je u Jerusalimu nosio kao apostol Luka. Nakon toga, ona je u 5. veku dospela u Carigradu. Istraživanja su pokazala da je ikona nastala u Carigradu između 11. veka i 1130. godine, kada je u ruske zemlje donosi grčki mitropolit Mihajlo, došavši iz Carigrada u Kijev. Sve do 1155. godine, kada je sa sobom poneo Andrej Bogoljubski, ikona Bogorodice nalazila se nedaleko od Kijeva u Višegradu, a nazivana je Bogorodica u Višegradu. U nekim prepisima slova u desima Bogorodice Vladimirske, knez Andrej Kijev nije napustio po svojoj volji. Na tom putovanju Bogorodica mu je bila zaštitnica. Kao zahvalnost svojoj zaštitnici, on je sagradio Uspenski hram i ikonu koju je nosio sa sobom stavio u hram kao centralni. Postoje predanje u kome se kazuje da je knez, zaustavivši se na obalama Kljazme, na mjestu gdje je danas Bogoljubovo, usnio san u kome mu se javila Bogorodica i kazala da želi da je se sagradi hram, te da je on nakon toga sagradio Uspenski sabor. Ikonu koju je se sobom poneo smestio je u hram, posle čega je ona i nazvana Vladimirskom. Lik Bogorodice koji mu se u snu javio, Andrej je naučio da se ikonopiše i smestio je u dvorski hram svoje rezidencije u Bogoljubovu. Danas se smatra da je ikona Bogorodice Bogoljubske najstarija u svijetu.
U istoriji je dobro proučena epizoda u kojoj se za vrijeme pohoda tatarskog klana Temerna na Moskvu 1395. godine ikona Bogorodice Vladimirske bila je prenesena iz Vladimira u Moskvu da zaštiti grad od osvajača. Na mjestu susreta sretenja Moskovljana sa ikonom Bogorodice Vladimirske 1397. godine osnovan je čuveni Sretenski manastir. Poštovana kao zaštitnica ruskih zemalja, neki istoričari smatruju da je ikona vraćena u Vladimira, da je posle 1480. godine nakon potpunog oslobođenja od Tatarovog voda, Bogorodica Vladimirska čuvana u Uspenskom saboru Moskovskog Kremlja. Pred njom se molio Ivan Grodni kada je krenuo u pohod na Kazan 1552. godine. Letopisi svjedoče da je 21. februara 1598. godine održan krsni hod na čelu sa ikonom Bogorodice Vladimirske i to do Novodjevićeg manastira, kako bi Boris Godunov bio umoljen da sedne na presto. Do 1812. ikona je bila u Uspenskom saboru Moskovskog Kremlja, ali je tada na nekoliko mjeseci odnesena u Vladimirski mur, zatim opet vraćena u Moskvu. Godine 1918. odneta je na restauraciju, a 1926. predana je Državnom historijskom muzeju Gimni. Od 1930. nalazi se u Tjetjakovskoj galeriji, a od decembra 1999. godine ikona se nalazi u hramu Svetoga Nikole pri Tjetjakovskoj galeriji. Savremena istraživanja pokazala su da je na poleđini ove ikone verovatno bio nosikan lik Svetoga Nikole, ali je krajem 14. ili početkom 15. veka preko toga ikonopisan časni predsjednik. Neki istraživači smatraju da je moguće da je to uradio Andrej II. Citat. I uzišavši na nebesa, sede s desne strane veličanstva toga na visinama i on će opet doći da svakome da po delima njegovim. Piše u kanonu Euharistije, podsjećajući na drugi Hristov dolazak, koji će označiti kraj sveta, trenutak konačnog spasenja i opšteg vaskrsenja. Eskatološka tema drugog i strašnog Hristovog dolaska, kako se do nedavno moglo pročitati na freskama Uspenskog sabora u Vladimiru, oduvek je zanimala hrišćansko bogoslovlje. U vreme Rubljova ova tema posebno je bila naglašena, jer je prema rečima nekih letopisaca kraj sveta mogla nastupiti uskoro, 7000. godine, to je 1492. Vreme posljednje dolazi, kraj života se približava, zaključuje letopisac. U medaljonu ispod Hrista sudije iz kompozicije strašnog suda nalaze se simboli 4 carstva: rimsko, filatilav, makedonsko leopard, vavilonsko medved, antihristovo zver sa čovečijem licem. 4 carstva gazit će i mučit će zemlju, a pravedni sudija sedeće i sudit će. To je pokazano u Deizisu kompozicije strašnog suda. Hristosu Vседržitelju molitvu uznose Boga Majka, Jovan Preteča, anđeli i apostoli. Freska je naslikana tako da Hristos levom rukom pokazuje na Abu, a desnom rukom pokazuje na svodove kojima je naslikan apostol Pavle kako vodi pravednike u raj. Iz bogate književne i pripisivačke delatnosti Trojice Sergijeve Lavre kao duhovnog centra Moskovske Rusije ostala su sačuvana 2 rukopisa u kojima su pronašli Crnogorsko slovo. Ovoj obitelji treba posvetiti cijel ciklus izlaganja kako bi se rasvetlila njena istorija i predstavili srpsko-ruski književni odnosi u srednjem veku. Pahom je Srbin, jedan od najboljih predstavnika ovih veza, došao je sa Svete Gore u Novgorod, a u Lavri je boravio u 2 nova. Radio je na važnim delima kao što su žitija prepodobnog Sergija Radonjiškog i njegovog učenika Nikola. Povereno mu je bilo da sastavi kanon prenosu mošće mitropolita Petra, Moskovski Uspenski sabor, a sačinio i sopstvenu redakciju žitija kneza Mihajla Černigovskog i Bojarina Teodora. Danas je Trojice Sergijeva Lavra mjesto podočišća vernika i, tako reći, vizit karta Rusije. Na svakom koraku u manastiru možete naći slojeve različitih perioda ruske istorije. U manastiru se čuvaju velike pravoslavne svetinje, to je Sergij Radonjiški blagosiljao vojsku Dmitrija Donskog pred odlazak u Kulikovsku bitku. Manastir je preživio opsadu Poljaka na početku 17. veka. U njemu se krio Petar I tokom steljačke pobune 1682. godine, a Jelisaveta Petrovna dala je manastiru status Lavre, otvorila čuveni duhovni seminarij i izgradila veliki zvonik. Na ulazu u Uspenski sabor u Lavri nalazi se grobnica Godunovih.
Boris Godunov, iako je proglašen ruski car, nije sahranjen kao svi Rjurikovići u Arhangelskom saboru Moskovskog Kremlja, već je Serbijevom posvađan. Arhitektonski ansambl Trojice Sergijeve Lavre čini 11 hramova. Zanimljivo je da je Trojski sabor namjesto starog drvenog hrama zamijenjen oko 1422-1423. godine belokamenim zdanjem u sličnom stilu kao Uspenski sabor Gorodski u Zvenjegorodu i Spasom Velikog manastira u Moskvi. Unutrašnjost ovog hrama u kome se čuvaju mošti prepodobnog Sergija objedinile sve veliki umetnici stare Rusije. Freske i ikone radili su Danilo Crni i Andrej Rubljov. Čuvenu trojicu Rubljov je naslikao upravo za ovaj vek. U kasnije vreme, krajem 17. veka, ikone Spasa nerukotvorenog i Spasa na prestolu naslikao je Simon Ušakov. Na početku tekstološkog proučavanja rusko-slovenskih prepisa slova o prenosu mošti Svete Petke, očekivao sam da je slovo sa Svete Gore dospelo u Trojici Sergijevu Lavru i sad dakle širilo. To međutim nije bilo. Relativna duhovna, crkvena, istorijska i geografska bliskost s Josifom Volokolomskim manastirom, ali i tekstološke pojedinosti u prepisima ovih manastira kazuju na to da je linija prepisivanja išla od rukopisa Volokolomskog manastira prema rukopisima Trojice Sergijeve Lavre. Volokolomski prepisi slova zadržavaju neke od elementa srpsko-slovenskog jezika i pravopisa. Ti elementi znatno se smanjuju u grupi prepisa Trojice Sergijeve Lavre i jasno se ističu elementi rusko-slovenskog jezika. To smatramo pokazuje put prenošenja i prepisivanja slova. Osnivač Volokolomskog manastira bio je prepodobni Josif Volovski. Biblioteka koju je prepodobni uz manastir osnovno sadržala je mnoštvo srpskih tekstova. U rukopisima ovoga manastira sačuvani su između ostalih prepisi žitija Svetog kralja Stefana Bečanskog i žitije despota Stefana Lazarevića u rukopisu broj 655. Danas se rukopisi Volokolomskog manastira i Trojice Sergijeve Lavre čuvaju u Ruskoj državnoj biblioteci u fondovima broj 113-304. Za razliku od Trojice Sergijeve Lavre, današnje stanje Volokolomskog manastira ne pokazuje nekadašnji sjaj, nekadašnju slavu i sadašnju duhovnu snagu kazuju nam čuda oko mošti Josifa Volovskog koje se čuvaju u manastiru. Unutrašnjost Uspenskog sabora Volokolomskog manastira u mnogim svojim elementima podsjeća na Uspenski sabor Moskovskog Kremlja. Uspenski sabor u Vladimiru postao je ideal i uzor Uspenskih sabora širom Rusije. Tokom 1470. godine, posle velikoga požara, urušio se severni deo prvobitnog Moskovskog Uspenskog hrama. Između 1475. i 1479. godine Aristotel Hierovanti hramu nije vratio prvobitni izgled, već ga je uredio prema organizaciji Uspenskih sabora u Vladimiru. U ovom putopisu Uspenski sabor važan nam je iz dva razloga. Zbog kulturnog i duhovnog značaja ovog hrama za rusku istoriju i zbog prepisa kompleta velikog Štimineja i katolika Makarije koja je rađen upravo za ovaj sad. No pre nego što se dotaknemo prepis velikog Štimineja, pažnju treba usmjeriti na Arhihangelski sabor Moskovskog Kremlja, hram u kome su sahranjeni ruski kneževi i carevi do Petra I. Na freskama iznad kovčega naslikani su ruski vladari. U vreme Ivana Groznog, kada su Arhihangelski sabor ponovo freskopisali novgorodski i pskovski majstori, na freskama su dodati i portreti svetih Save i Simeona, kao i svetog kneza Lazara. Pored srpskih svetih i ruskih vladara našao se i počet Mihajla VIII Paleologa. Poreklo u majčinoj liniji velikog kneza od 1547. godine i cara Ivana IV. Vasiljevića isticali su i ruski i srpski književnici. U Vicevom letopisnom svodu veliki deo posvećen je srpskoj istoriji i srpskim vladarima, a poseban deo čini život Svetog Save. U rodoslovu srpskih vladara nastalom između 1547. i 1563. godine, takozvanom Ruvarčevom rodoslovu, ruski car nije samo vladar trećeg Rima, već je on i veliki Konstantin koji dostiže mnogi i vaskrsto-carski venac sveg novog Izraela. Porobljeni od Turaka, srpskom narodu Ivan Grozni bio je nada novog Izraela. Ruskom narodu Sveti Sava i Sveti Simeon u ruskom narodu poštovani su kao utemeljivači srpskog carstva i autokefalne crkve. Sveti knez Lazar, koji je poginuo u odbrani vere, dobio je novi smisao u vreme kada je Ivan Grozni osvajao Katolska carstva, Kazanski i Jastrebanski kanal. Ako se vratimo na Uspenski sabor, hram u kome su punisani ruski carevi,
za razliku od Arhangelskog sabora, u njemu su sahranjivani mitropoliti i patrijarsi. Među njima je i mitropolit Makarij. Govoreći o ranim izdanjima Pavlovog slova, dotakli smo se i prepisa velikoga Štivineja mitropolita Makarija. Sačuvano su 3 kompletna prepisa. Sofijski ili Novgorodski prepis, nazvan tako jer je rađen za Sofijski sabor u Novgorodu, najstariji je prepis velikoga Štivineja, a prepisivan je od 1529. do 1530. do 1541. godine, kada je darovan ovom hramu za pokoj duše roditelja tadašnjeg arhijepiskopa Novgorodskog Makarija. Kronologija događaja i historijske činjenice u vezi sa mitropolitom Makarijem dozvoljavaju da pretpostavimo da je za dalji put prenošenja teksta slova najzasluženiji uspenski prepis velikoga Štivineja. Makarije je 19. marta 1542. godine uveden u tron mitropolita Moskovskih, pa je samim tim tesno bio vezan za Moskvu koji je stolovao nakon Novgoroda. Upravo za Uspenski sabor Moskovskog Kremlja nastao je drugi komplet prepisa i to do 1552. godine. S druge strane, značajnu, ali ne presudnu ulogu u prenošenju teksta slova ima i carski prepis, nastao posle 1554. godine za cara Ivana IV. Vasiljevića. Živi odnos prema tekstu dobro pokazuje uspenski prepis velikog Štivineja, u kojem je ime despota Đurđe kasnijom prekrakom precrtan, a dopisano je da se moli pomisliti za blagovernog cara Miša. Treću grupu ruskih prepisa, samo kao slovo, čini grupa prepisa iz Solovjetskog manastira. U tom manastiru, nažalost, nisam boravio. Prepisi Solovjetske grupe samo su uslovno tako nazvani jer su se u tom manastiru čuvali. Stariji Solovjetski prepis nastao je u Aleksandrovskoj slobodi 1568. godine, a Solovjetskom manastiru davao ga je Dmitrij Požarski 1569. godine. Mlađi prepis nastao je u Solovjetskom manastiru 1647. godine. Kao jedan od najvažnijih duhovnih i književnih centara severnih ruskih krajeva, Solovjetski manastir je svoga osnivanja imao istaknuto mjesto. Tokom prve polovine 16. veka manastir se nalazio pod osobitim pokroviteljstvom moskovskih vladara, a već u drugoj polovini 16. veka manastir je postao politički centar pomorskih oblasti u celoj severnoj Kareliji. Književnici Solovjetskog manastira i solovjetski monasi bili su upoznati sa bogatom književnom i prepisivačkom delatnošću moskovske oblasti, ali su mogli i neposredno da se upoznaju sa tekstom Pavlovog slova u uspenskom prepisu velikog Štivineja i u drugim duhopisima. Tome je svakako doprinelo i prisustvo mitropolita Filipa u Moskvi, bivšeg igumana Solovjetske obitelji i budućeg svetog Filipa II. Moskovskog. Vjerovatno je između prepisa slova u grupi Solovjetskih prepisa i prepisa slova u uspenskom prepisu velikog Štivineja postao najmanje jedan prepis, ali ne bismo u potpunosti isključili mogućnost neposredne veze između ovih prepisa. Priču o Rubljovu završit ćemo u Spasovandronikovom manastiru, danas Centralnom muzeju staroruske kulture i umjetnosti, nazvanom po Andreju Rubljovu. Zanimljivo je da je Pahomije Srbin u trećoj redakciji Žitja prepoznane serije Radomješta 1442. godine pomenuo Andreja Rubljova u priči o osnivanju Andronikovog manastira u Moskvi i oslikavanju Spasskog sabora ovoga manastira 1427. i 1428. godine. Ovaj manastir osnovao je učenik prepodobnoga Serbije, Andronik, i to na levoj obali reke Jeuz. Spasski sabor čuvao se do danas kao bogoslužbeni hram. To je ovo što vidite prvo sa desne strane. U Arhangelskom saboru Andronikovom manastira, to je ovdje, danas je muzej sa izložbama staroruske umetnosti. Svoj putopis završio bih u Novom Jerusalimu. Nedaleko od grada Istre, u blizini Volokorovska, 40 km zapadno od Moskve, 1656. godine patrijarh Nikon izgradio je Novojerusalimski manastir. Inspirisan nezavršenim projektom pod nazivom Svetinja nad svetinjama, koji je zamislio Boris Godunov, a prema kome je u Moskovskom Kremlju trebalo izgraditi hram koji je slika Solomonovog hrama, patrijarh Nikon u vrijeme kada je u svetu zemlji bilo teško putovati, odlučio je da izgradi ceo kompleks ruske Palestine. Centralni hram zamišljen je kao kopija hrama groba Gospodnjeg u Jerusalimu, koji je izgrađeno do najsitnijih detalja. Početkom 19. veka u Jerusalimu je renovirana kapela Hristovog groba, što kapelu u Novom Jerusalimu čini još značajnije. Ona čuva stari izgled od one u Jerusalimu. Pod kroz hram osmišljen je kao Hristov, tamnice, stepenice za Golgotu,
kamena pomazanja, sve do mjesta na kome je položeno tijelo Hristovo, odakle i vastica. Čak su i toponimima oko manastira promijenjene imena. Brdo na kome je manastir izgrađen nazvano je Sion, istočno od njega nalazi se Matlinska gora, severno gora Tava. Reka Istra preimenovana je u Jordan. Patrijarh Nikon, koji je drugi Hristov dolazak očekivao baš u Novom Jerusalimu, primio je blagodat Božju. Kada je patrijarh zajedno sa monasima kopao rov oko hrama koji je pripreman za izgradnju hrama cara Konstantina i carice Jelene, na mjestu na kome je carica Jelena u Jerusalimu našla krst Gospodnji, na istom mjestu u kome je u tom jerusalimskom hramu potekla voda prilikom kopanja, potekla je i u ruskom Novom Jerusalimu. Taj izvor i danas teče. Kao što vidite, priča o pobočnošću je priča o zavetima i očuvanju tih zaveta. Ovaj putopis završio bih istim riječima kojima je Nikon Jerusalimac završio svoja hođenja po jerusalimskim crkvama. Citat. Ovo su ukazivanja o čudesnim i divnim mjestima, koje žele mnogi posebno ugledati i vidjeti s ljubavom i proslaviti Gospoda dostojno hvala. Hvala vam. Nebojša, hvala vam još jednom na ovakvoj informativnoj i zanimljivoj prezentaciji. Zaista mislim da je sve bilo odlično propraćeno, slike, lepote, svetinje, mnogo informacija ste davali o mestima koje ste posjetili i prethodno ste dali istorijsku pozadinu koju ste veoma studiozno i temeljno izučili i ovdje ste nam predstavili. Želeo bih da iskoristim ovu priliku da, pre nego što pređemo na drugi deo našeg predavanja, da eventualno upitam sve prisutne da li možda imaju neko pitanje za Nebojšu ili ukoliko nemaju trenutno, možemo to da prebacimo na kraju predavanja. Dakle, kada se i drugi deo završi, kada prođe na diskusija, možemo da se vratimo na same rusko-srpske srednjevekovne veze i manastire koji su bili pomenuti. Eto, ukoliko ima neko zainteresovan da bi želeo. Dobro, ostavit ćemo našim slušalcima malo vremena da razmisle, a do tada mi bismo prešli na drugi deo, sobstveno, konkretno ove prezentacije, gde bi Nebojša imao tu priliku da ispriča srpskim studentima ili možda profesorima o tome kako je on otišao, kako je pošao kao student, kao magistrant u neku ruku iz Srbije za Rusiju, kako se tamo proveo, neke tehnikalije, tehničke stvari oko puta, oko drugih nekih momenata, da kažemo, i uopšteno sam utisak o naučnom radu na MGU, na MGIMO, ako se ne varam, mislim da ste to pomenuli i tako. Evo, Nebojša, prepuštam vam reč, izvolite. Evo ovako da kažem, u ovom prvom izlaganju nisam napomenuo koji je to bio, da kažem, cilj ovog istraživačkog putovanja. To je svakako bilo u vezi sa samim slovom kojom su mošli Svete petke. Vidjeli ste na jednom slajdu da sam stavio prepisi do kojih sam uspio da dođem, ali na jednom slajdu možda sam prebrzo, da kažem, to premotao, su bili prepisi do kojih nisam uspio da dođem. Dva takva prepisa čuvaju se u Moskvi, jedan je u GIM-u, a drugi je u Ruskoj državnoj biblioteci. Ja sam u stvari zato išao da mogu da dođem do prepisa, da mogu da vidim, da kažem, da prelistam te rukopise. Za rukopis u Ruskoj državnoj biblioteci imao sam čak katalog, pa sam mogao da kažem i online naručim digitalne snimke, ali za rukopis iz GIM-a koji se čuva u zbirci u Varovljevi, nekadašnjem, da kažem, fondu carskog, nije postojao nijedan katalog koji bi bio toliko precizan da kaže od kog do kog, da kažem, koje do koje strane je samo slovo u tom rukopisu.
nešto da kažem što je korisno za buduće istraživače je da pre svakog odlaska u bilo koju instituciju morate da se najavite, tako da sam se ja možda nekoliko mjeseci pre odlaska najavio i Istorijskom muzeju i biblioteci i tražili su posebnu preporuku od neke institucije koja, da kažem, šalje studije. Meni je katedra za srpski jezik dala tu preporuku, tako da sam ja to spremio, a da kažem, opet imao sam čast da i profesor Đulje Trifunović napiše preporuku, pa sam i to poneo. Međutim, kad sam stigao tamo, rekli su mi da je trebalo to da se skenira, da se šalje na upit, da li mi dozvoljavaju, da kažem, da dođem. Međutim, kad su me pitali odakle sam i čime se bavim, za pola sata su mi doneli rukopis. Tako da sam uspeo čak i vodene znake da vidim, bili su vrlo predusretljivi. Jedna interesantna stvar, na primjer, koja, da kažem, možda je i interna na neki način, dok smo se, da kažem, peli do podeljenja rukopisa Istorijskog muzeja, ta, da kažem, žena koja radi u tom odeljenju, morala da me provede kroz deo izložbe, da bismo došli do tog odeljenja. Tako da kažem, to je onako posebna, interesantna stvar. Jedna stvar koja je, da kažem, otežavajuća je, ja sam ispunio i elektronski i drugi neki lični obrazac tamo za digitalne kopije da mogu da radim u kuće. Međutim, zbog ove situacije, od građana koji nisu građani Ruske federacije, ne mogu to da naplate nikako. Tako da rekli su mi da radim na tome, tako da kažem, to jedina otežavajuća stvar. Što se tiče RGB-a isto, tu sam morao da izvadim posebnu, kako se kaže, čitateljsku karticu i svaki, da kažem, posjeta i muzeju, i rukopisnom odeljenju muzeja istorijskog i odeljenju rukopisa Ruske državne biblioteke u Moskvi je svojevrsna ekskurzija. Jer se, na primjer, odeljenje rukopisa Ruske državne biblioteke nalazi u domu Paškova i u Jensenskoj sali. Tako da je to, da kažem, posebna čast za nekog koji istražuje arheografiju, ko se bavi srednjovjekovnom kulturom uopšte. Što se tiče, da kažem, nekih drugih stvari, ja mnoga mesta nisam spomenuo u prvom dijelu, da je bilo više, da kažem, tematsko izlaganje. Na primjer, često sam bio u Klini, tamo postoji muzej Čajkovskog u kojem je on živeo, da kažem, skoro do svoje smrti, tako da je to, da kažem, interesantno mesto i od posebnih, da kažem, nekih posebnih stvari koje bih još izdvojio su posjeta Šom teatru i gledanje opere Boris Godunov. Tako da kažem, to poseban doživljaj. Druga stvar je zimsko pecanje na Volgi. Tako da kažem, tu bih stao, ako mogu malo vode da popijem i da čujem, da kažem, od vas nešto. Može, naravno, taman dok vi pijete vode, pitanje se samo niže, diskusija se nastavlja. Mene bi, na primjer, zanimalo, a verujem možda i neki deo publike takođe, da kažete otprilike kako se kreću cene karata sada. Pretpostavljam da je bio u pitanju avionski prevoz, pa budući da u trenutnoj situaciji, imajući u vidu veliku potražnju, mali broj linija između Srbije i Rusije trenutno, da je to sada veoma složeno, da tako kažem. Pa bi me eto interesovalo kako ste vi to ostvarili, da li postoji neka mogućnost, da li je to bilo u pitanju neka stipendija ili ste vi od svojih sredstava izlagali. Na kraju krajeva pretpostavljam da zavisi koliko dana, u stvari nije mi poznato koje vreme ste boravili tamo u Rusiji, u Moskvi. Ja sam bio krajem decembra i tokom celog januara, do kraja januara, mjesec dana, koliko, da kažem, i srpski građani mogu da odu tamo bez posebne vize, 30 dana. Sad, verovatno
ste i vidjeli već da su karte koje nudi Air Srbija u jednom pravcu sada dosta skuplje i da su one otprilike negdje u jednom smjeru, stvari, da su one otprilike 60.000 dinara. Ja sam putovao preko Turske sa presjedanjem. Kad sam išao, da kažem, do Moskve, to je bio vezani let sa presjedanjem trajalo samo sat vremena, tako da bukvalno nije bilo ni pravo presjedanje. A kada sam se vraćao, do Ankare sam putovao, pa iz Ankare do Moskve, kada sam se vraćao, putovao sam do Istanbula i onda odatle do Beograda. To je bilo malo duže presjedanje, oko 6 sati. Ja sam sad, da kažem, karte koje sam kupio preko sajta aviasales.ru. Oni uglavnom imaju, da kažem, najpovoljnije karte i tada su koštale oko 38.000 rublja. Sad, nisam siguran kako je, da kažem, kako je to, kako sam tada kupovao. Mislim da nisam kupovao iz Beograda, nego da sam zamolio drugaricu iz Moskve da mi kupi, pa da je ja odnesem pare, jer je i tako bilo jeftinije, da kažem, nego da se kupi odavde. To je što se tiče, da kažem, puta. Očekivao sam da će da bude dosta naporno, za razliku od, da kažem, tročasovnog leta direktno do Moskve. Međutim, kada sam uporedio cenu, da kažem, i samo to putovanje, i nije bilo toliko naporno. Najviše sam, da kažem, plašio za to presjedanje u Istanbulu, jer to 6 sati, ali aerodrom u Istanbulu je baš veliki, tako da dok sam prešao s jednog kraja na drugi kraj, nekako je to vrijeme prošlo. Što se tiče stipendija, nisam nikakvu stipendiju imao, ja sam, da kažem, od svojih para koje izdvojio, tako da sam putovao malo istraživački, a malo i turistički. Sticaj okolnosti je bio takav da sam prošao putevima kojima je i prenošen tekst Crnogorskog slova, a da se i taj put nekako podudarao sa putem Andreja Gubljova. Kada sam planirao putovanje, ja sam, da kažem, planirao i da odem još neka druga mjesta, na primjer Veliki Novgorod, neka mjesta, neke gradove Zlatnog prstena. Međutim, vreme kada sam ja bio tamo je bilo vreme praznika i sve je bilo već, da kažem, rezervisano, sve je bilo rasprodato, čak nije bilo za neka mjesta, nije bilo čak ni kako se kaže, železničkog prevoza, sve je bilo već kupljeno. Tako da morate da planirate sve unaprijed da bi se sve, da kažem, poklopio. Eto, sad mi je baš bilo zanimljivo kad ste pomenuli, inače ne znam da li vam je ovo prvi put u Rusiji ili ste već išli, pretpostavljam prvi, da? Ne, bio sam. A, bili ste. Ne, nego pomislio sam mora da je jedinstveno iskustvo dočekivati Novu godinu u Moskvi, pošto znamo da je u Rusiji, kao i svuda u svetu, naravno, ali prosto kult od ove godine je veoma izražen i pretpostavljam da je tamo i atmosfera zaista posebna i ne znam prosto kakav utisak ste imali van vašeg studijskog istraživanja o gradu, možda o ljudima, atmosferi, saradnji, kako vam se to činilo? Pa da, kažem, ja sam opet malo u nezahvalnoj poziciji jer sam ja srbista i te stvari verovatno vi znate bolje od mene, ali eto, da kažem, svoj utisak da je kao kod nas, što je proslava Božića, naročito na selima sa svim tim običajima, da je u Rusiji to doček Nove godine. Meni je prijalo da to nije bilo, da kažem, ja sam tad bio kod prijateljice, to je bila porodična atmosfera, skupila se cijela porodica, da kažem, meni se naročito sviđaju ruska jela, jer su nekako blaga, nisu, da kažem, toliko jaka kao naša, tako da je meni to i prijalo. Mogao sam da probam
da kažem, različite stvari. Čak i da kažem, neke domaće koje nisam mogao da kupim morske, na primjer, domaćivan čaj ili neke, na primjer, torte koje su oni pravili. Tako da je to, da kažem, stvarno poseban utisak. Evo, ja ne bih želeo više da privatizujem vreme naših slušalaca, tako da ukoliko ima neko zainteresovan da postavi pitanje, da možda dodatno se raspita kod Nebojše o nekim informacijama koje bi ga zanimale, a koje smo možda slučajno propustili, nekako nam se izvuklo iz toka konverzacije, dakle, slobodni ste. Ili ukoliko je u pitanju prvi deo koji je takođe tematski veoma zanimljiv i odgovara sa izvornim motivom večerašnjeg predavanja. Ja bih samo htio da kažem još jednu stvar, dok nisam zaboravio da kažem, kada sam prvi put, vi kao, da kažem, slavisti, rusisti, imate i studijske neke razmjene, tako da možete i da putujete, da kažem, u Rusiju kao preko tih razmjena. Mi kao srbisti nemamo, da kažem, tu mogućnost, tako da je, čini mi se, 2018. i 2019. godine prvi put organizovana škola srbistike, vidim da je to prisutna profesorka Jakuškina koja je organizovala tu školu, tako da je to bio, da kažem, povod za moj prvi odlazak tamo. Eto, da kažem, vi imate tu mogućnost da odete, tom školom su i srbisti dobili mogućnost da odu u Rusiju. Nažalost, zbog koronavirusa i svega toga se to, da kažem, malo promenilo, ali eto, nadam se da će, da kažem, neki put da to bude opet uživo, da to nije ovako preko Zooma, jer je ipak živa reč drugačija u odnosu na ovako, da kažem, virtualni susret. Odlično. Hvala Nebojša na ovom komentaru koji ste upravo dodali. Evo, ja bih još jednom pozvao sve prisutne da ukoliko imaju neka pitanja da ih postave, možda po ruski, možda i na srpskom, kako vam udobno, kako god. A recite mi, evo, da iskoristimo priliku, prosto ja sad ne znam koji je vaš nivo znanja ruskog. Vi ste naravno radili sa ruskim srbistima i govorili ste srpski, ali da li ste imali prilike da naučiti ruski jezik na nekom razgovornom nivou, ili ste možda i došli već sa nekim predznanjem, a budući da se bavite hronološki starijom književnošću, pretpostavljam da ruski u stvari dobro razumete, ali sad govorna komponenta može biti malo zahtevnija u tom smislu. Eto, nama kao rusistima, filolozima, bilo bi interesantno da to čujem. Pa da kažem, ja ruski jezik nikad sistematski nisam učio. Ni u srednjoj školi, ni na fakultetu, da kažem, tako se prosto sklopilo. Tako da to što mogu da razumem je samo, da kažem, čitanje, mogu da slušam, da razumem, ali vrlo teško govorim. Ima, na primjer, postoji jedna smiješna situacija, pošto sam ja, dok sam tamo boravio, uglavnom bio sa nekim koji je mogao da to prevodi. I da kažem, i ako nešto ne razumijem ja na ruskom, ja hoću nešto da kažem, pa da kažem se prenese Rusima. Svaki put kada sam ostajao sam, verovatno zbog trema ili ne znam zbog čega već, je neko pokušao da priča sa. Naprimjer, taksisti ili, pošto sam, da kažem, bio u različitim prodavnicama, naprimjer knjižarama, svaki put kada sam sam, neko dođe i pita me nešto i onda ja pokušam da odgovorim, to se
odmah vidi da nisam, da kažem, neki poznavac jezika, ali da kažem, opet je bilo dobro, da kažem, ispraćeno, tako da mogli su da me razumeju za toliko. Tako da nisam učio. Nisam još učio. Da, ja se nadam da će vam ovaj boravak kratak u Rusiji, mislim kratak, mjesec dana, jeste to neki period, ali prosto da to kod vas može da podstakne želju da ne samo da se bavite rusko-srpskim vezama, već i da proučavate savremeni ruski jezik, pa možda i kulturu i književnost i sve što je sa tim u vezi i na taj način da dopunite takođe možda nešto što biste želeli onako sistematično da izučite, a eto niste imali možda vremena ili prilike. Eto sada razmišljam možda za kraj, ukoliko se ne javi niko drugi, da vas pitam šta biste posavjetovali. Izvinite, imamo pitanje. Marijana Paprić govori: kako ste kao stranac rešili pitanje registracije s obzirom da ste putovali privatno? Ovako, zakon ruski nalaže da svako ko ode tamo, a nema vizu, ne znam sad kako je to sa vizom, možda je to malo drugačije rešeno, dobije onu migracijnu kartu u kojoj piše svrha posjete i piše otprilike koliko mogu da ostane, bilo je, kažem, 30 dana bez vize. U roku od 7 dana treba da se ode oni to zovu multifunkcionalni centar, nešto što nije policija, ali je neka administracija u kojoj se prijavljuje mesto boravka, ako je to hotel ili ako je, da kažem, neki drugi privatni smeštaj, onda se navodi adresa i navodi se osoba koja je odgovorna za vas. Tako da to se popunjava. Da kažem, to se dosta brzo rešava, ja sam stvarno bio, da kažem, zadivljen brzinom tog rešavanja, da to nije proces. Ja sam se spremao kad sam prvi put bio tamo da to traje, da to nekoliko dana da moram da se ide tamo, bilo je stvarno brzo, tako da ode se tamo, mora lično da se ode i da se odnese pasoš, da se popuni taj formular i oni posle samo udare pečat i to se nosi tokom, ja mislim, cijelog boravka tamo, bukvalno uz pasoš, kao i imigracijona karta. Ako vas policija zaustavi tamo, da može da vam traži to, ako nemate kod sebe, može čak i da vas kazni. Meni, na primjer, na izlazu iz Rusije nisu tražili, ali su nekima tražili, tako da verovatno to moramo stalno sa sobom da imamo. U suštini, procedura uopšte nije komplikovana. Izostavio sam da kažem, kada ste pomenuli, Marko, da sam bio sam na državnom Moskovskom univerzitetu, to su prijateljština me tamo povezala sa studentima srpskog jezika i družio sam se sa njima, pričao sam, planirali smo da to bude sat i po ili 2, međutim mislim da je trebalo više od 4 sata sve ukupno i mogu da kažem da oni jedno čekaju da dođu kod nas. Preko Međunarodnog holističkog centra postoji, čini mi se, i neka razmena u tom smislu, ne znam kako oni dolaze u okviru ove uobičajene razmene. Tako da, vjerovatno da kažem, i neko od vas želi da ide tamo i da kažem, učestvuje u tom sistemu obrazovanja, jer je, čini mi se, dosta sistematičniji nego Bolonja kod nas. Da je nekako još drugačiji uslov. Vi kao, kažem opet, slavisti bolje to znate nego ja, ali ja tu pozivam da opet odete tamo da vidite kako šta je, vidim da postoji volja sa te strane da se prime srpski student. Hvala na odgovoru. Nadam se da je Marijana dobila zadovoljavajući jedan pristojan, solidan odgovor. Sad kad ste pomenuli ovo pred kraj, možda... Aha.
Dobroveče i kolega Marko i kolega Nebojša. Marko, mogu da samo da prokomentarišem, neće biti pitanje. Dragana Kerkez. Može, naravno, izvolite. Kao prvo bih da se zahvalim našem mladom kolegi na njegovom zaista i lepom izlaganju, toplom jednom izlaganju i zapravo, budući da se ja ne bavim starom književnošću, jel da, nego jezikom savremenim, neću postaviti nikakvo konkretno pitanje, ali moram da priznam da dok sam slušala onaj prvi deo i kad smo ga zapravo poslušali u celini, a i nekako i tokom izlaganja mladoga kolege, sam se prisetila jednog rada našeg dragog profesora, blaženopočivšeg profesora Pipera, i zaista si ovog puta ubedila koliko je važno zapravo, kakav je pogled na svet nekog istraživača, jel da? Ili koliko je lepo bilo slušati kolegu mladoga, jer zaista se ispostavilo da, naročito kada se radi o ovakvoj vrsti književnosti, ali zapravo bilo čemu drugom. Kao što je rekao profesor Piper u tom svojem radu, je zaista vrlo važno da li je on istraživač verujući ili neverujući. I da zapravo kada je istraživač verujući, a meni se tako, ja sam makar takav utisak stekla, da sve ono o čemu govori, ja sad otprilike parafraziram profesora Pipera, jel da, sagledava tako kao da je izvedeno na ovaj ili onaj način, po meri i obliku svoje udaljenosti prema onom našem najvažnijem, kako je profesor upotrebio reč prototip, ali zapravo onome što je najvažnije i što je okosnica svega, pa i našeg jezika i naravno naše književnosti u bilo kom trenutku. Prosto sam, eto, kao neki kratak komentar u vidu zahvalnosti. Hvala profesorka na ovako nadahnutom komentaru koji ste upravo uputili. Dakle, Nebojša, ne znam da li smo stali, da li smo počeli, ukoliko ima još nekih pitanja. Meni je samo palo na pamet Aleksandar Šuklin. Hvala veliko na vašem radu, obavljate veoma važnu i potrebnu stvar, mi to veoma cenimo. Ne znam na kom nivou govorite ruski, ali to je prosto... Mogu da razumem da... Odlično, imate pohvale iz Banja Luke. Da, htio sam eto da možda da kažem, nije loše, možda je i nepristojno da kažem da se eto često danas čuju u nekim našim medijima, da to da kažem je tih banalnih stvari, zato sam rekao da se meni ruska hrana sviđa, se da kažem odnos prema Rusiji, da kažem toliko banalizuje da je to eto na primjer neukusna hrana, skoro sam čitao nešto, čak sam i prikupljao da kažem to da mogu da spomenem, ali da kažem nećemo se na to toliko da kažem osvrtati, i da sam ja da kažem se trudio da taj svoj putopis oblikujem u jednom drugačijem, da kažem jednom tom stanovištu, kao što je profesorka rekla isto, ne samo verujućeg čoveka, nego da se oslovim i na svoje profesore, jer, da kažem, ako nas nauka nečem uči, naročito slavistika i slovenska filologija, jeste to da se oslanjamo na svoje profesore i da nastavljamo taj rad. Tako da sam se trudio da kažem da i to istaknem svaki put kada sam ovog profesora Trifunovića, nisam spominjao na primjer profesora Kurilova, koji se isto dosta bavi srednjovjekovnim srpsko-ruskim odnosima. Skoro je objavljen jedan dokumentarac, da kažem, i često čujemo da su srpsko-ruski odnosi u stvari postavljeni tek početkom 19. veka i tako nešto što nikako nije tačno, da kažem, da li ne samo na nivou nekih sporadičnih kontakata, nego da je postojala i stalna veza. Videli smo kako je, da kažem, u vreme Ivana Groznog to, da kažem, dubinski oblikovano i srpsku i rusku kulturu. Da to nije bilo samo slučajno spominjanje Svetog Save i Svetog Simeona. Postoji, da kažem, i u prepis Ivana Groznog puno primjera gde se on direktno poziva na Svetog Savu srpskog i na neke, da kažem,
druge stvari. Tako da kažem, još što bih mogao da kažem u vezi sa prvim delom, da eto, nisam uspio da ne bih opteretio, da kažem, obim izlaganja, da sam htio da stavim čak i neke bibliografske napomene, da to bude više kao putopis sa bibliografskim napomenama za kolege koji možda nisu upoznati sa tom temom, a žele nešto više da pročitaju o tome, ali dobro je to. Treba nešto svetiti za neku drugu priliku. Vama zaista hvala na svemu ono što činite i posebno vam hvala na tome što se trudite da razbijete zabludu da rusko-srpski odnosi počinju od 19. veka. Svojim radom i radom drugih istraživača na zajedničkom projektu pokazujete da takva tvrdnja prosto nema utemeljenje, da su rusko-srpski odnosi mnogo dublji, mnogo složeniji, veoma razgranati i isprepleteni. Tako da ostavit ćemo prostor da još koji minut ukoliko se pojavi neko pitanje. Interesantno, na primjer, možda još da kažem sad isto, mnoge stvari nisam spomenuo, ali eto sad isto ako je palo na pamet da svaka crkva u kojoj sam bio tamo, i velika i mala, ima neko izdanje dela Vladike Nikolaja. I, na primjer, baš da kažem, da me nastavilo veliki utisak da je u ovom Zvenjegorodskom uspjenskom saboru, da su pored dela Vladike Nikolaja imali i dela Patrijarha Pavla. A kada sam pričao, na primjer, o Svetinskom manastiru, on je obnovljen početkom, da kažem, ovog veka, krajem 20. veka. U Kupoli, u centralnom mjestu, stoji Vladika Nikolaj. Tako da kažem, odnosi nisu nešto što je samo srednjovekovno, to je, da kažem, jedan živi odnos, jedan duboki živi odnos. Da, imamo i Jelenu Arkadijevnu Osipovu. Hvala na predavanju i na trudu, svaka vam čast. Hvala vama, Jelena Arkadijevna, što nas pratite, što ste ovde sa nama. Dakle, drage kolege, nadam se da nikog nisam uskratio za reč, da nikome nisam oduzeo priliku da postavi pitanje. Ukoliko nema drugih pitanja, ja bih na ovome završio našu današnju diskusiju. Zahvaljujem svima koji su prisustvovali, koji su došli da isprate još jedno predavanje iz ciklusa Slavistika u Zoomu i nadamo se da ćemo se ubrzo prvom slobodnom prilikom sresti u ovom formatu. Hvala još jednom svima i ovom prilikom bih vas pozdravio. Doviđenja. Doviđenja. Hvala, doviđenja.